I think I should start with Sibum, which occurred at the time that I became governor or shortly thereafter. But Sibum was not the work of the government. It was the work of the Cebuanos. We excelled because of the nature of the Cebuanos and not because of any leader here. Kadaghanan sa mga board members na forma nako nga dunay purpose ug dunay expertise. Pagsugod ta nga akong number one bias at that time was the health of the people. Labi man yung importante ang panglawas sa tao. And that's why I had Nerissa Sun as a board member. One of my biggest assists at the time is now our gubernatorial candidate, Winston Garcia. Importante kayo nako si Winston when I was governor kasi siya may laking abogado. And most of the problems have always some, especially in business or in raising funds, yan ang ginug legal. Itong CPBDC that we created, no? Partnership with Ayala. Amo ng IT Park karon. Itong disposition of the golf course of Club Filipino, which is now Ayala Center. Because he understands our program, which we started with PRAMD. Siya ray nakasabot ug kompleto sa ansaon pag raise the funds and then what projects to emphasize in order that we can make the province more productive. Ang atong gobernador karon, murag way gobernador. We don't feel he's there. I'm not critical of him. I'm not. Sobra na kabuutan. Daog-daog ko nas Manila, padako lang. And that is my one of the major reasons why I am now critical of the administration when I was one of its biggest supporters. What broke the camel's back? Unsa may nahitabo nga namang suko man ko sa administrasyon karon. Kay gibaligya ang kaugmaon sa mga Subuanon diha sa airport. Can you imagine? Ang kaugmaon nato ilang gibaligya unya ang kwarta di gyud gastuon dinhi adto sa Manila. Kuwao ko na ang Kongreso na magbuot ug unsaon ng 14 ka bilyon, 14.6 billion gikuha sa national government. Wa na lang yun kareklamo ang atong gobernador in town. I am sure that if Winston had been governor, dili mabaligya ang abot sa atong airport 25 anyos. Ibaligya ang kaugmaon sa mga Subuanon. Why ni reklamo? I'm sure if Winston, maldito na si Winston, dili na abutan pareha ni Davide. Maldito na si Winston. But I am sure di nila madaog-daog ang subog si Winston gobernador. Usa sa akong nagustuhan nga iyang gibisi ang doktora kay ang ato intang less fortunate nga mga Cebuano bisan og may trabaho na bisan og kuang yun gihapon o kanang dunay dako nga problema sa sakit sa pamilya. Now, being able to raise the money mo importante. We need a governor that knows how to raise the money. And I think Winston is well aware of all that we had done before to raise the money for the province. Ako sigurado ko nga si Winston, mag-gobernador, may bawa na mangita ang kwarta. May bawa na og sa ipuhunan nga makapaayo o makapadato sa probinsya. Okay. Karon ang atong gobernador, wag yun intay kalibutan. Wa mag-ikatamay, pero ang ako lang ikasulti, nga mura lagi way gobernador. Pero gusto silang mabalik ang Cebu, at least doon ay chance og si Winston ang atong gobernador.